Poštovani gledalci, ja ne znam da li postoji čovek koji dolazi sa prostora bivše Jugoslavije, a da nije čuo za Privileg u Beču. Nalazimo se u Reinsdorf gase broj 58, udruženje građana koje sam ja posetio više puta, prvi put pre 2 godine i pogledajmo šta se u roku 2 godine izdešavalo ovde i da li imamo neku novu informaciju. Poštovani gledalci, prvi naš sagovornik jeste Haris Đidić. Ja se nadam da se sećate advokatske kancelarije koju smo posetili negde u 10. becirku pre par godina. Drago nam je da ste opet ovde sa nama i to ovoga puta kao savjetnik udruženja Privileg. Koja je vaša funkcija ovde i šta vi nama pomažete? U ime advokatske kancelarije savjetujem ovde građane pretežno iz prava stranaca. Dobro, šta znači to? Pa to znači dobijanje vizija, ako neko dobije odbijencu, pobijanje te odbijenci. Naš posao radimo poprilično uspješno, bazira na bogatom iskustvu koje smo mi stekli. Udruženje građana Privileg ima negdje oko 3000 klijenata, koliko je meni poznato. Naravna stvar, naša advokatska kancelarija doprinijela jednom dijelu stečaja jednog tako dobrog ugleda sa našim kvalitetnim savjetovanjem. Znači, napomenuli smo sve probleme u rešavanju boravka. Da li tu spada i spajanje familije? Da, naravno. Dobro. Koliko nam po tom pitanju možete pomoći? Svaki slučaj individualan, morate zakazati termin u Privilegu i jednom sedmično sam ovdje, rado ću saslušati vas i vaš problem i početi vam pomognem u tom slučaju. Najlepše vam hvala. Molim. Herr Magister Gottgeisel, wir haben gehört, Sie sind im Immobilienbereich tätig. So, ganz besonders im Verein Privileg, ja. Was kann man bei Ihnen genau herausfinden? Wobei können Sie uns tatsächlich helfen? Ja, also wie gesagt, wir haben eine Kanzlei im 10. Bezirk am Keplerplatz und wir sind auch im Immobilien, auch im Mietbereich tätig, beratend, vor allem auch im Verein Privileg. Da machen wir auch Gratisberatung für die Mitglieder. Das heißt, wir können die Mietverträge überprüfen, also nach dem Auszug, vor dem Auszug, je nachdem. Es werden in Wien im Bereich der Richtwertmieten zu einem sehr großen Teil überhöhte Mietzinse kassiert. Viele Leute wissen das gar nicht, ja, und wir sind eben auch hier da, auch im Verein Privileg, um den Mitgliedern sozusagen zu zeigen, dass in ihrem Mietvertrag vielleicht manche Sachen nicht so ganz stimmen und nicht so ganz den gesetzlichen Vorgaben entsprechen und können ihnen dabei auch helfen, sozusagen diese Beträge zurückzufordern. Ist das sowas in der Art wie von den Facebook-Werbungen, die man sieht? Wir haben es geschafft, unsere Miete ist runtergegangen. Sowas in der Art oder wie kann ich das richtig verstehen? Ja, also wir sind eine Anwaltskanzlei, das heißt, wir führen das Verfahren durch. Was Sie ansprechen, sind vorwiegend natürlich Vereine, die die Leute dabei unterstützen, überhaupt zu Anwälten zu kommen, ja, weil sie halt mit der Materie selber nicht so befasst sind natürlich. Ja, und unter anderem auch im Verein Privileg, der ja die Mitglieder unterstützt und denen auch hilft, ist es so, dass wir dann praktisch empfohlen werden den Mitgliedern, weil wir halt zahlreiche Verfahren schon durchgeführt haben, uns in dieser Branche sehr auskennen und wir dann auch eben für den Verein Privileg halt die Erstberatung in der Regel gratis machen und dann schauen, wenn wir den Leuten helfen können, natürlich in der Folge für sie das Verfahren führen
hoffen, dass, und in den meisten Fällen passiert es auch, dass wir für sie dann einen Betrag zurückholen können oder die Miete auch für die Zukunft reduzieren können. Ja? Also sowas ist immer schön zu hören. Ne? Ich danke Ihnen vielmals für das tolle Interview und ich hoffe, wir sehen uns das demnächst öfters. Sehr gerne, hat mich gefreut. Danke. Ebenfalls. Čast mi je po prvi put predstaviti tim lidera Privilega, Marko Stojanović, je li tako? Marko, mi smo Privileg posjetili pre 2 godine pri osnivanju ovoga udruženja. Hoćeš nam reći šta se u protekle 2 godine promenilo ovde i s kojim pitanjima se i dalje javljaju naši građani? Dobroveče, za 2 godine Privileg se dosta proširio, trenutno imamo više od 3000 članova. Naši članovi najčešće dolaze zbog problema u boravišnom pravu, u oblasti boravišnog prava, to su znači, problemi sa vizama, sa spajanjem porodice, ali isto tako i druga pitanja kao što su porodično pravo, razvodi, nekad i teške teme, i najčešće su pitanja vezana za stanarsko pravo, bavimo se takođe i smanjivanjem kirije. Večeras imamo okrugli sto i informativno veče za naše članove u toj oblasti i oni se sada nalaze kod nas tu u prostoriji i imaju razgovor sa advokatima i stručnjacima iz te oblasti. Recite mi koliko ste vi zadovoljni sa samim udruženjem posle 2 godine? Jeste ponosni na vas? Naravno, jako sam ponosan pre svega na svoj tim i na super saradnju sa predsjednikom Kalabićem, tako da imamo stvarno izuzetnu saradnju na svim oblastima, kako privatno, tako i poslovno. I poslednje pitanje, kojim danima možemo da vam se obratimo, kojim danom vas možemo pronaći ovde? Od ponedeljka do četvrtka između 17 i 20 časova naš tim je uvek tu na raspolaganju svim našim trenutnim članovima, a tako i novim članovima. Hvala vam lepo i želim vam puno uspeha sa vašim udruženjem. Hvala vam. Prijetno. Poštovani gledalci, sa nama je Nina. Nina je već dugo u Privilegu i mislim da je osoba koja nam najbolje može pojasniti šta se u protekle 2 godine ovde izdešavalo. Nina, dobro nam došla u emisiju. Hvala, bolje vas našla. Hoćeš nam reći koja su to pitanja kojima se građani vama obraćaju i u čemu sve to možete da im pomognete? Dakle, prvi i osnovni problem sa kojima se svakodnevno susrećemo jesu vize i to je dakle nešto što našim sugrađanima predstavlja jako veliki problem. U posljednjih nekoliko godina zakoni su se dosta pooštrili, dosta je postalo teško da se dobije viza i baš zbog toga smo mi tu. Postoje jako puno informacija, jako novih zakona i zato smo mi tu da savjetujemo, da damo prave informacije i da pomognemo našim građanima. Koje su to vrste viza otprilike? Da li je to spajanje familija ili su to vize tipa Rotweisrot i tako dalje? Dakle, postoji više viza, ali onako konkretno neke koje su najučestalije jesu spajanje porodice, onda ta Rotweisrot koja se dobija preko poslodavca i studentska. Dobro. Tako da... Koliko ste uspešni u sređivanju svih tih problemčića? Problemčiće, da. Dakle, pa mogu da, ne bih da hvalimo sami sebe. Naša Facebook stranica, recenzije govore dosta o nama, koliko smo uspešni. Mogu samo da kažem da smo poprilično uspešni i da pomažemo dakle, našim ljudima. Spomenula si Facebook, pod kojim Facebookom vas možemo pronaći? Udruženje građana Privileg, to je naša Facebook stranica, možete slobodno da nas posetite, jer mi svakodnevno kačimo tamo novosti, nove zakone, neke bitne informacije, tako da vredi posetiti. Dobro, reci mi, razlika od pre 1,5 dana kad si ti došla ovde i danas? I danas, pa mogu da kažem da je dosta više ljudi nam dolazi svaki dan, upoznajemo nove ljude, što je jako dobro i imamo, naše osoblje se isto tako proširilo, tako da možete slobodno da nas posetite, ko ima neki bilo kakav problem, slobodno.
Hvala ti na svim ovim informacijama i vidimo se uskoro ponovo. Prijatno, hvala.